Agak situ menajujung ni Betty Lapia. Woi, sepak kau main Betty Lapia. Mau jujuk kencang berat lo. Woi, boleh malah berat pembagi aku he. Mau tihitoi si karun lo di bola-bola berat tempat kau lawan anak sutua lo. Di kau nak ambil malah berat lo. Wih, matarima ni balik desa tahu eh. Kau yang nambah kuiseng lo. Sini balik kusura anak kalau malai. Atau romo itu petugas nah. Sekarung ni kau terima he. Teluk karung he ku tarima. Telumpulan nak lo nak ku tarima he jadi double oke. Wih aja pasti di ngelok ku ida jujung. Ayo, nata romo itu suruh ni sina anak nulo mala aja si ko iko si kundra lo si karendenya jujung dita. Tampu lopo kuro na. Anak nu sina musuroh lo malai nata romo itu petugas nah. Aga pelek tui mu jama lo. Nyama patui ding kalinga de. Teluk karung diterima. Hai nak ku sengyam be dress yang ngare noleh dua jika apa lo papuri bahasa wala rangena roo. Asyik usang goreng nga. Kita ni ke ya depan piri ki ku tanah sih. Beti na melok lo dianue digau ke aku tanah jita wedi sao mi yes dita. Iya ke lo pa boting, iya lo pigau si kundria. Numis ni dira ke ya depan piri ki Shani sida ku tanah. Pau nih kalau toko, sini api pura repak ku waret toko. Ya anu lo pak boting, indok pue, lo kena boting anak-anak rola bung kue. Talau, kape undangan nu? Hawe, ko alena mo pak boting ba? Ya romai hatunan pak boting ro anak-anak rola tawae. Airan reti na limaku, daya airan jariku, daya bisa penen. Nak tato mega kadi telepon ngak ke. Ku no tui. Beti ya bisa benih. Lawan dok mandre. Lalo bahat tau eh. Nak napi daraya be parti na. Na iren den didi jariku bisa benih. Nak napi daraya. Nak tui ke paku teruk ki tui ding kalinga. Lawan hiya. Ko kamondang amu. Panagaw silonang tersirik kasih tama di baru bae. Ko silonang tama. Hoela neneng. Ya ko bansa ta idirti na. Puji tahu di jongke ke sosok dia sepirang nggak bisa hene. Nak ta sosok lo di salihin di talo. Ati undangan sama se pada gaulah ta. Nak tamaridi. Nak gaga foto ta. Nak gaga ranteta. Yang ready ta tahu pak ari di mana ngalena ko tama ki di gauke. Aji topa. Jadi di sifat dua di bangsa tak puji tu di laleng hadin dapat bisa hene ka masih aja nemu muka tulu-tulu lo tolo tak kurus muku-muku. Solo kajabe baju baru nu. Nak tuin apa kumana tu pigau ke sebagian ji. Kalau aku digau ke bisa bener kami lu dipik darai. Ya ko seke kunana gau alangnya lemu. Ini aja madoko. Disu. Monro baju baruku kamase. Ko perlu lihat baju biduang lo solo. Ku faridi ke leo ko lo ke ride sama lo di gau keo. Ushemele unyi. Ari di mana nih tuh? Lo sedita baju biduang lo solo. Terus mani ko tui di patonan di letongi. Namun di pak joge. Yang melo apa dita ko tampu joge. Untuk kunde. Ruka patan raja nyemu de neneng. Asli disting dia pau na taro. Kalingon si disting na taro. Diajak lu diga oke. Yonan real lau. Mulai kun real loji pak pisah nih. Panak tuh najam panik kunana gau. Ya. Hai neneng. Pura mau itu sampo. Nama garisa ko dita hilwa itu kama senapa di tarsang. Asa sampo ko. Kamu ngomong-ngomong to dita. Ya tuh nasalayo lakay nu na umpu jika sampo. Taruh toy hiya. Ko dipente gak diletongin ko kelong. Ko kelong nang iro oli suno daeng. Udani ki anakmu, udani ki binemu. Para mo seding. Ko kelong nang ikuro. Helo aku kuasi ditamu jenani lo beti. Apa di sini kita lo kudunu napa protes. Nole dendro ro kunre lo dipat terima atu nolo terima reo. Sila den itu muku mishamu taruh ha. Aku dumbeli lo terima reo. Kan aku dingkali na liha udanin na lamarufe.
Dek kilawanan itu ding kalina. Hai, so kalau na. Maniki. Ko yo sino bati-bati yo nak de ko itu di bola-bola. Tahu nak main. Ngarang taruh itu wala anu mampiri dulu. Udah nih itu tahu deh. Pak mahin itu lumpulan nak dan ke smackdown. Yo he, lawan Ria. Andi toje ini deh. Gorai sini kalau kamu lile. Pak lo tahu pun rahe nenjap sih lalu dia lalu ke bang kagak lancing ngurek pun rahe. Kena tika nggak matu. Kena setua janda.